Шурла уйхенже шамроксен хулы форум ирді. Вол кожал вундватымыш худ тәрлі дұрықри яшкареме бұштары. Форума адыл лешенже буревесник кану вырненже ергелеш. Кожалхи хойне еврлексенен перенештеш Татьяна Матросова дешкерже. Шавдаллебе вол Шубашкар хула администрациян пайбушлыхебе Анна Страхова бадель бульже. Шамрыксен хулы форума легеси пурнышпа кызыкланаган терле эшере хастарлықпа палараган яшкеремен эмеджесенчен пари. Халичен форумра вун билек пинетла шамрык худшанна. Кожал Шамрыксен хулы форума шурла уехен пилек мәжібе сакрымыжы ченертерме балартна. Онда вундвады жылдан бушлаза водар билек шулченхи яшсембе херсем худшанма булдараща. Чулхула тада пензы хулызенче, мари тудар тада Чуваш республикинче пурнаган яшкерем адыл лешенче буревесник кану вырненче вырнаща. Візем онда чадар пурыне чықывай чинче тутла абат пежереш, шене туссембе палажеш. Чигирли вара терлі врендю лаба мечлі. Візіне онда услам ішне ергелеме врендеш, Шамрыксен политикине төлішпе патшалық пурнышлаган проектсембе палаштареш. Онзыр бушне ырыш семдавасы, культура тада пулдарулық, IT-технология, массалы информация хадересем, шкулды хайтыдымлық органе тада ішлеген Шамрыксен вали ысталық классысем ергелеш. Форума худшынагансем палы шинзембе палажеш. Хайзене кызыкландараган идузене пама булдарыш. Республика Каларым вали Татьяна Матросова.